Turashimire ko mandanya kumviriza ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazongiye kuremesha ikiganiro Murisanga mukunda. Muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute namwebwe muratwumva tankomaze kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Turi live ku isi hose kuri wezi 3 akaburungu Radiyoyacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ikaba VOA Radiyoyacu. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteramo aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri Reta ya Colorado, Reta ry'Amerika z'Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Kuruno wa kabiri muri Turkiya hasubiye gutangura ibindi biganiro bigamije gutorera inyishu intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine ukwezi kurarenze. Ibiganiro bibaye mu gihe Ukraine iriko isa nk'isubiza bimwe mu bisagara bimwe vyari bimaze igihe vyigaruriwe n'ingabo z'Uburusiya. Hagati aho ibitigiri vyerekana ko abanyagihugu ba Ukraine bamaze guhungira ahatandukanye baharugwa hafi mu mamiliyoni 4. Murisanga rino munsi twabatumiriye umuririmvyi w'umunyarwandakazi mukunda Clarisse Karasira aho afatikanije na bagenzi biwe b'Amerika itariki 9 z'ukwezi kuza kwa 4 bazoremesha igiteramo cyo gufasha impunzi za Ukraine zahungiye mu gisagara ca Portland kiri muri Reta ya Maine. Ico giteramo kizobera muri Maine. Clarisse Karasira asigaye abamwo. Turi kumwe rero ku murongo wa telefone. Clarisse Karasira mwaramutse gute ngaho muri Maine, Portland? Haramutse neza cyane namwe muri amahoro. Twe natwe Washington DC turaho hakanye bukebuka ariko turiko dusa nkabegereza muri vya bihe vyo gushuha. Yego rwose. Ikaze rero Murisanga y'uno munsi twari tukumenyereye tugutumira tuyaga ku vy'ubuhanzi bwawe turabigaruka ko kuri umuhanzi ariko turibanda cane ku gikorwa uri kurategurana ni n'abaririmbyi bagenzi bawe bo muri Amerika aho mugiye gukora igiteramo cyo kuzofasha impunzi zo muri Ukraine. Ico gikorwa kimeze gute? Ico giteramo kizoba cifashe gute? Urakoze cyane Diane. Ni igitaramo koko nk'uko bivuze kigamije gufasha abavandimwe bo muri Ukraine bahunga baza inaha aho turi. Ntabwo cyateguwe nanjye cyangwa n'abo bahanzi tuzaririmbana, cyateguwe na company yitwa One Longfellow Square itegura iby'umuziki hano. N'ubundi ni inzu ikomeye ikora iby'umuziki ifatanyije n'umuryango mpuzamahanga witwa Partners for World Health kugira ngo babashe gushyikiriza inkunga abo bantu bari inaha bavuye aho ngaho hakurya. Rero njyewe ndi umwe mu bahanzi batumiwe kuzaharirimba. Abenshi ni abinaha ndetse ahubwo bose ni abinaha, abenshi ni kavukire. Ndumva ari njyewe mushyashya muri bo. N'abaririmbyi bangana gute b'Amerika baririmbira muri Maine gusa canke hariho n'ayandi mareta atandukanye barimwo? Baririmbira no muri leta zitandukanye ariko harimo abenshi bo muri Maine banazwi basanzwe baririmba cyane. Abantu binaha barabazi cyane. Uri umwe mu banyafrika bo mu karere k'ibiyaga bigari basabwe kuririmba muri ico giteramo cyo gufasha abo muri Ukraine. Hari abandi bahanzi batandukanye bari mu bisagara bitandukanye. Kuki wewe bagusavye kuja ku rugo rutonde? Baba baragusiguriye mu gusaba ko uza gufasha guterera agacumu kubumwe igituma bagusavye kubamo? Ego barabimbwiye tukigera inaha njyewe n'umutware wanje
hari ibinyamakuru byamenye ko turi inaha, bamenye ko hari indi mpano nshyashya yageze muri Portland, hanyuma bitangira kutwandikaho bimenyekanisha umuziki wacu, hanyuma tubona abantu batangiye gukunda ubutumwa dutanga. Buriya ubwinshi buri mu kinyarwanda, izindi ndirimbo zibaho subtitles z'icyongereza, ariko nabonye umuziki ufite imbaraga cyane ku buryo ugera ku bantu b'ingeri zose. Hanyuma rero abantu bakunze ubutumwa dutanga, batangira gukunda indirimbo, abantu binaha indirimbo zacu batangira gukunda ibikorwa byacu, cyane ko ari umuziki utsimbataza ubuntu, utsimbataza imibanire myiza mu bantu, utsimbataza imibereho myiza, utsimbataza amahoro no kwishyira ukizana kwa muntu. Hanyuma rero iyi Partners for World Health yorganije iki gikorwa kumwe na One Longfellow Square, batekereza yuko rwose natwe twagira uruhare mu kuharirimba. Clarisse Karasira, wamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye ziri mu rurimi rw'ikinyarwanda, nubwo hariho zimwe mu ndirimbo zawe ugenda ushaka ivyo uririmba mu congereza munsi kugira ngo n'utumva ico kinyarwanda ashobore gusoma ivyo uri kuratanga. Ugiye kuririmbana n'abaririmba mu rurimi rw'icongereza gusa, akenshi banavuga icongereza gusa atanu n'urundi rurimi bavuga. Ayo ico gikorwa uzosohora indirimbo, hari izo wasohoye mu congereza, uzorimba zimwe zo mu kinyarwanda canke bizogenda gute? Nzaririmba iyi nyinshi nzaririmba nizo mu kinyarwanda, kubera yuko abanyamuziki nk'uko nabivugaga imbaraga dufite, ikintu uba uri kuririmba kiba kirenze kuba kiri muri urwo rurimi gusa. Hari igihe ubanza kubasobanurira ngo iyi ndirimbo nayihimbye irimo ubu butumwa, imeze gutya. Hari n'igihe binaborohera kuba banayifata bitewe n'uburyo ubaririmbishije. Ariko mfite na album yanjye iriho indirimbo z'icyongereza, n'ubundi ubutumwa ni bumwe, ku buryo nshobora kuzafata indirimbo imwe cyangwa ebyiri ziri muri urwo rurimi rw'icyongereza bitewe na audience afite, hanyuma n'izo z'iwacu z'ikinyarwanda, ku buryo ni n'uburyo bwiza bwo no kumenyekanisha igihugu cy'iwacu, umuco w'iwacu. Abategura ico gikorwa bavuga ko impunzi za Ukraine mugiye gufasha zingana gute ngaho muri Maine ga Clarisse? Baracyazibarura, Partners for World Health baracyabarura, kubera yuko aho duherukanira na One Longfellow bavugaga yuko biyongera. Ubu ngubu ntabwo nahita amenya neza imibare yose, ariko barahari. Ntabwo ari benshi nka za Pologne hariya hegereye Ukraine, ariko barahari. Nuko rero ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti bakunzi, murumva ko dufise Clarisse Karasira ariko afatikanya n'abahanzi batandukanye basanzwe bava ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bashobore gufasha abanye Ukraine bahungiye mu gisagara ca Maine, muri Leta ya Maine Clarisse asanzwe arimwo. Ico giteramo kizokwitabirwa na bande muri rusange? Icyo gitaramo kizitabirwa, kirafunguye ku bantu abo ari bo bose. Hari abantu twabonye batangiye kugura amatike mu rwego rwo kubishyigikira, cyane cyane abatuye Portland, abatuye Boston, muri Leta zegereye inaha. Kirafunguye ku muntu uwo ari we wese, ahubwo kereka niba umbajije n'abandi bazakiririmbamo. Urafise amazina yabo? Yego. Harimo witwa Justin Spooner, hari witwa Karen Carter, hari witwa Dominique Lavoie, nanjye hari witwa Joe Walsh, hari witwa Angelica Ferrer, n'uwitwa Jeff Beam, ndetse n'abandi. Ariko abo ngabo nibura nibo bari kuri afishe ku matangazo. Nuko turacarindiriye abatandukanye ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma, barambwiye ko batanguye kuboneka. Turahera kuri Bimenyimana Jean de Dieu. Jean de Dieu, ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri Murisanga. Ndakoze cyane. Uhereye ga Jean de Dieu? Ndi muri Tanzania. Muri Tanzania amajahe? Ni kambi y'impunzi Nduta. Muri kambi y'impunzi ya Nduta. Hari yakavura ko numva telefone yawe imeze ukuntu? Mbora ni nyinshi gose. Nuko rero Jean de Dieu, twagutumiye Clarisse Karasira, umuhanzi w'umunyarwandakazi. Turiko turayaga ku vyagiye gukorera impunzi z'abanye Ukraine muri Maine, afatikanije n'abaririmbyi b'abanyamerika bagenzi biwe. Akabazo kuri we? Nakoze cyane mu bandi mu ndamukwiye Karasira. Hanyuma ikibazo wama ndamubaza
Hello? turakumva Jean de Dieu. Ngoma mbaze uwo muhanzi kubera numvise yuko agomba kuzoja gukorera igiteramo hariya, nagomba ndamubaze ko bishobora kumworohera mu gihe tumaze igihe n'ubu turaba ukuntu ziriya ntambara ziko ziraba. Rero sinzi ko azozikorera hanze ya Ukraine cyangwa naho azokorera icyo giteramo muri Ukraine hagati. Nimba azokorera muri Ukraine hagati, umutekano w'abantu azoba yakoranije azowucungera gute kugira ngo kumbure Jean de Dieu. Oya, Clarisse uratwihanganira muri Tanzania hari igihe baduhamagara batatwumvirije kuko tudafise FM turi ku mirongo ya imihoro itandukanye. Dusigure Jean de Dieu, tugusigure ko Clarisse ari ngaha muri Amerika, ico giteramo azokiremeshereza muri Amerika, ntazokiremeshereza muri Ukraine. Ego. Sawa murakoze, nta n'iradiyo tuba dufite zo kumviriza murambabariye. Oya ntaco, mudafise iradiyo muzohore muja kuri wezi 3 akaburungu Radiyoyacu VOA akaburungu.com. Sawa. Urakoze. Nakoze namwe. Turafise na Ndayizeye Sedekias ku yundi murongo wa telefone. Ndayizeye ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze. Uherereye hehe? Mu mujyi wa Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi havugwa make. Mu gisagara ca Bujumbura ni sawa. Twakuzaniye Clarisse Karasira, akabazo canke intererano? Ko kama alo turakumva, duga kwijambo. Duga kwijambo. Ndashaka ndazi ukuntu intangamara yari imeze. Wabonye ko mugiye kuorganiza igiteramo cyo gufasha abantu bahunze muri Ukraine. Ndashaka kubaza mbere abantu twende bizogenda gute kugira ngo bashikire hoho mu buryo bwose bwabupanzwe bwose buzoca bushikira abo bantu uko buri bwose. Ako niko kabazo nari mfise. Reka Clarisse akwishure. Clarisse, wumvise ikibazo ca Ndayizeye mu Bujumbura mu Burundi? Namwumvise Ndayizeye ndanamusuhuza. Yego, nk'uko nabisobanuye wenda sinzi niba yabyumvise neza, ni igitaramo cyateguwe n'umuryango mpuzamahanga witwa Partners for World Health, ifatanyije n'ikigo gikora iby'umuziki inaha cyitwa One Long Fair Square. Rero inkunga zose zizavamo amafaranga abantu bazariha binjira muri icyo gitaramo azajya muri Partners for World Health isanzwe iri gukorana n'izo mpunzi. Ngira Ndayizeye yatomokewe. Hari witwa Adili Prince ari kuri Facebook, we yanditse ngo kuki none batabikoze ngo bafashe n'izindi mpunzi za Afrika, hari ico baba bategekanije gukora ku mpunzi za Afrika nazo? Arakoze cyane kuri icyo kibazo Diane, unyemereze nkisobanureho byimbitse. Uzokoze. Kubera yuko nabonye hari bene wacu banditse kubera iki ngo hari impunzi nyinshi za Kongo, hari impunzi nyinshi muri Afrika, ngo kubera iki utagiye kuzifasha ukaba uri muri Ukraine, uri kuri Ukraine. Abantu hari igihe bitiranya umurimo w'umuntu. Njyewe Clarisse Karasira ndi umuririmbyi ukoresha impano ye mu kubanisha abantu, ukoresha impano ye mu kugira ngo abantu barusheho kuba beza, turusheho kubana, turusheho kuba beza. Ariko ntabwo ndi umuntu utegura amakampeni, ntabwo ndi umuntu, nta organization mfite ikora amakampeni yo kujya muri ibyo ngibyo byose. Njyewe icyo nkorana uwo murimo niyo ministeri yanjye. Rero hari igihe umuntu abana n'abantu wenda ntibabone cyane agaciro k'ikintu akora ku buryo babona ahantu iryo jwi ryagera, hanyuma yabana n'abandi wenda babona agaciro ndetse n'imbaraga iryo jwi rishobora gufasha mu kintu runaka, bamwifashisha ugasanga abandi bararakaye. Namaze imyaka myinshi mu Rwanda, namaze imyaka myinshi aho mu karere k'ibiyaga bigari. Nibyo koko abantu b'iwacu hari ibintu byinshi bibabaje, hari izo ntambara, hari
hari byinshi rwose nanjye bimbabaza nk'inahaba nageragezaga gukora uko nshoboye nkafasha abantu banyegereye mu bushobozi bwanjye bukeya ariko habe n'umuntu n'umwe wigize avuga ngo reka tworganize kuko hari bene wacu wenda bafite ibibazo biri kubera muri nk'urugero reka nange nk'urugero ku kibazo cy'umurenge bigize kubyandikaho umurenge hari igihe haba ubwicanyi bukomeye cyane bigize kubyandikaho kuri social media zanjye ariko nyine ugasanga abantu wenda ntibanabyitayeho cyane ariko babona wenda hari abandi bakwitabaje kugira ngo ugende utange umusanzu wawe bakavuga none se kutaje hano muri Kongo none se kutaje muri Sudani kutagiye muri Somalia ntabwo ngewe umurimo wanjye ni ukuririmba ntabwo ari ukorganiza ahubwo icyo nababwira nabo nibagira ibyo bategura rwose ndahari bazampamagare nzafata indege nze rwose tugire contribution nge ntekereza ko dukwiriye gushaka ibisubizo twihereyeho kurusha kubona umuntu hari ikintu agiye gukora nacyo gifitiye inyungu isi gifitiye inyungu ikiremwa muntu ugatangira kuvuga ngo ese kubera iki ataje gufasha ibibazo bya hano n'ibya hano n'ibya hano buri wese agira uruhare rwe mu kubaka ikiremwa muntu bitewe n'aho abashije kwishyikira kandi nizera yuko niba ari ikibazo kiri kubera hano muri meni niba ari ikibazo kiri kubera muri Ukraine niba ari ikibazo kiri kubera muri Zambia niba ntegereye nshobora kugira ikintu nkora ntabwo nkuriye gutegereza ngo ariko ngo none se kubona hariya wenda hafi y'aho mama wanjye atuye ko naho habaye ikibazo kubera yuko ikibazo kiri muri Ukraine kiragira ingaruka kuri buri muntu wabyanga wabyemera aho uri hose kimwe n'uko ikibazo gishobora kuba kiri muri Congo kikagira ingaruka ku muntu wicariye muri Europe. Nibaza ko ndayizeye atomokewe ako kabazo hari n'abandi bari bakabajije kuri Facebook yacu abakabaje bose twizere ko Clarisse abishuye. Twase Jean Paul ku yundi murongo wa telefone. Jean Paul ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane ko mu mwanya ku ijwi ry'Amerika. Uherereye ga Jean Paul? Mperereye mu karere ka Kayonza mu Rwanda. Kayonza muravuga maki? Kayonza turaho twabishije imvura ni byiza cyane tumeze neza imyaka iragenda yera izamukamo. Twabatumira umukobwa wanyu Clarisse Karasira. Yego turabishimiye cyane. Akabazo canke intererano? Karasira manje kugushimira cyane kuri icyo gitekerezo wagize. Mu by'ukuri ibibazo by'ubuhunzi ni ibibazo bikomeye cyane kandi biri hose. Hanyuma uburyo buri muntu ashobora kugira umutima wo gufasha impunzi ni ikintu cyiza cyane. Nkaba rero nagira ngo ngushimire ariko nkaba nagira ngo nkubaze iki kibazo ese impunzi zo muri Ukraine nibyo murimo murateganya uburyo mwazifasha hanyuma ubu ngubu dufite n'izindi mpunzi ziri hafi mu karere kaba k'ibiyaga bigari nagira ngo mbabaze rero ni iki mwaba mutegura kugira ngo mu minsi iri imbere muzafashe izo mpunzi ziri mu biyaga bigari hano muri Afurika. Icyo cyari kimwe nabazaga. Ikindi nkaba nari nifuje ko twavugana mu buryo bwihariye nkaba nasabaga ko bakumpera iyo nimero yanjye bishobotse hanyuma nkakubaza mu buryo bw'ibanga kandi murakoze. Urakoze cyane kuri iki kibazo wajije bwa mbere ntekereza ko nari maze kugisubiza ariko icyo nakubwira cyo aho ngaho rwose amaboko yacu arafunguye hari imiryango myinshi itegamiye kuri leta hari n'amareta niba bategura ibintu runaka bashaka gufasha impunzi bagakenera abahanzi rwose turahari ndetse nari maze kuvuga twebwe turabahanzi turaririmba ariko ntabwo ari twebwe tworganiza ibintu bigendanye n'impunzi biba bifite amategeko agenda HCR iba yarashyizeho ndetse n'izindi miryango twebwe turahari ubwo mwebwe nimugira icyo gitekerezo mukabasha kuorganiza muzaduhamagare. Naho ku kabazo ka numero sinkeka ko Clarisse kubure mubwire uko agutora ku mbuga zawe zitandukanye aba Facebook aba Twitter canke Instagram ahama ivyo ashaka kukubaza zo bicishe ngaho kuko nitwotanga numero yawe nkuko abisavye. Yego nanyibutse izina rye kugira ngo niyandika umuntu azamumenye kuko haba hari message nyinshi cyane yakwandika kuri Instagram cyangwa akandika amazina yanjye nitwa Ndayizeye Jean Paul ariko kuri Facebook nkoresha JPNK ubwo nimba mbandikiye nzabasha kubisobanura.
yego ariko bigukundiye wakwandika kuri Twitter cyangwa Instagram, ariko nibitanagukundira ntacyo tuzashaka iyo Facebook yawe. Okay, mukanya ngiye guhita nohereza ubutumwa murambona. Murakoze Jean Paul, ugira umunsi mwiza. Murakoze cyane namwe. Ego Guillaume, nawe turi kumwe, uhereye hega Guillaume? Yemerereye Ingozi mu Burundi. Haravugwa amaki Ingozi namwe? Ego. Akabazo kwa Clarisse Karasira twagutumiriye. Akabazo nagomba gutera intege uyo mushiki wacu ari hiyo kugira ngo tumutere intege kuko ni igikorwa cyiza cy'urukundo. Natwe twarasekerete cyane kuri abo bantu bo muri Ukraine ukuntu bariko baragira ibibazo, none turamuteye intege tumushyigikira kugira ngo akomeze icyo gikorwa cy'urukundo yatanguye kuva kera. Kandi turakunda indirimbo ziwe, ni nziza, ziratwubaka, ziradufasha rwose, akomereza aho. Nicyo twifuza nari mfite cyo kumushyigikira. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Yego. Urakoze Guillaume ngaho Ingozi mu Burundi, ugira umunsi mwiza. Nawe mugira umunsi mwiza. Yego. Clarisse, hariho rero wabyishuye uravuga ko uri umuhanzi n'ivyo kandi ingene wisanze muri uwo murwi wabagiye kurimba kugira ngo bafashe Ukraine nibo banakuronde bavuga ati turakeneye ijwi ryawe, turakeneye ubufasha bwawe, ariko nanone ico kimenyetso cyo kuvuga ngo baje bikora ku mwana ava muri Afrika kugira ngo aze guterera gacumu. Ni cahe cigwa gikwiye gutanga, ni cahe kimenyetso, ni cahe niyahe somo birimwo ahatandukanye muri bino bihe isi igira ikibazo ari igihugu kimwe bigakwiragira ku isi hose? Isomo ririmo nuko nta muntu umwe wigira. Mu Kinyarwanda tugira umugani uvuga ngo inyoni iraguruka ikisunga igiti. Bisanishwa no kuvuga ngo umuntu agira andi maboko. Umutware wanjye ni ukunda kubivuga neza ngo nta kintu umuntu ashobora kugeraho adafite abandi, kimwe n'uko abandi nabo ntacyo bageraho batamufite. Ubwo rero aho waba uturuka hose ku isi ni isomo ry'uko waba uturuka mu Rwanda, waba uturuka, kuko abantu tuzaririmbana nk'uko bivuze nabo duturuka mu bice bitandukanye by'isi nubwo abenshi ari Abanyamerika. Ubwo rero kuba ndi umunyafurika kazi urimo, ndi umwe, noneho ndi umugore umwe urimo, ni ikintu gikomeye, ni isomo rikomeye ko imbaraga za buri wese zikenewe mu kintu cyose gishobora kugirira umumaro ikiremwamuntu. N'ubu inyota yanje kumenya ubutumwa bwawe ingene buzohererezwa muri ico gitero iracahari, kuko uko amakonsere yo ngaha ategurwa niki uturirimbo, ni ukuvuga ko utwo tw'ikinyarwanda tuzoba turimwo. Uribaza ko ubutumwa bwawe buzoshikira abazoba bari muri ico giteramo? Cyane rwose. Ikindi hari n'Abanyafurika benshi babinaha uretse abera, hari nabo barahari, ariko sinzi niba wenda mujya mubona amakonsere y'Abanyafurika bakomeye bafite music iri traditionnelle, abitwa ba Diwara, abitwa ba Siga, ba Angelique Jo. Ntabwo indirimbo zose barimo amakonsere akomeye cyane ku isi, ariko ntabwo bavuga ngo bagomba kuririmba mu Cyongereza kugira ngo bumvikane. Ururimi rwabo, abaturuka muri Benin, abavuga Yoruba muri Nigeria, hose umuziki ni ururimi ruri mpuzamahanga, niko nabivuga. Ariko nk'uko nabivuze, icyo Kinyarwanda nzakiririmba, ariko n'Icyongereza nzakiririmba kugira ngo babashe kuba banabisobanukirwa neza no kubibasobanurira. Muri make agaseke karapfundikiye, abazabishobora bazitabira. Muri agaseke gafundikiye reka tugire amatsiko tukwibarize. Nta n'akaririmbo kamwe Clarisse uzorimbamo tubwira? Muzo nzaririmba wenda nababwira ubuntu ni indirimbo mperutse gusohora mu kwa mbere k'uyu mwaka, nayikoranye n'abavandimwe b'i Burundi bita Sabwimbaza. Ni abatimbo, ngira ngo mu Rwanda abatimbo tubita abakaraza, abavuzi b'ingoma neza cyane, bigize no guseruka muri South Africa's Got Talent. Ni indirimbo rero nziza yitwa Ubuntu, ni imwe muri muzo mbabwiye nzaririmbayo kandi nziza.
iyo ndirimbo ahubwo ni nayo nabonye nk'abanyamakuru b'inaha tumaze kugirana ibiganiro b'abazungu ni barayikunze kandi batumva n'ikinyarwanda, ariko byonyine niyo filozofi no kuba iyo ndirimbo iri kirisirere babona umuco w'ahandi bakumva n'icyo washatse kuvuga n'ikintu gikomeye. ni indirimbo mu ndirimbo zanjye zose babonye abenshi bambwira ko ariyo batangiye gukunda. hari wari watubajije ngo tukubaze ngo tabara izo birimo muzuzo ririmba, kuko abibaza yavuga ati indirimbo titre ifise uko yitwa n'umutwe ifise numva izo yoba ifise ubutumwa bukomeye muri kiriya gitero, muri kiriya gitera muramba bari yamvuze igitero ngani ko turi mu vy'intambara. cyane rwose icyo navuga abantu nyine bazaze bazasanga repertoire yo ni nziza cyane, indirimbo rwose ni nziza, turi muri repetition, ibintu bizagenda neza. Igiteramo kizobehaga Clarisse kuba twumva bari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kizabera ku nzu yitwa One Longfellow Square nk'uko nabivuze, ni inzu isanzwe ikora ibitaramo, imenyereye mu bitaramo mu mujyi wa Portland, Maine. hanyuma rero bizaba ku itariki ya 9 y'ukwa kane tugiye kuza, azaba ari nimugoroba, kwinjira no gutangira saa moya kwinjira, hanyuma igitaramo kizanzika saa 2 mugoroba. Urakoze cyane Clarisse Karasira. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni Murisanga, umutumire Clarisse Karasira. Mu gice ca mbere c'ikiganiro yatubwiye igiteramo agiye gukorana na bagenzi biwe b'Abanyamerika kizobera muri Maine igenekerezo rya 9 uku kwezi. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro turagaruka rero ku buhanzi bwite bwa Clarisse Karasira. Bishasha mu buhanzi bwawe kuva ugera ngaha muri Amerika bitandukanye n'ivyahiga Clarisse? Nibyo koko naba mbese mvuze ngo nta tandukaniro rihari, kubera yuko iyo uhinduye ahantu uba uhinduye ibintu byinshi. Byonyine nk'ikintu cyitwa umuco wo muri Afurika, kwa kundi abantu haba hari ikintu abantu bari sociable, ubona abantu bari kumwe, ubona kubona abantu byoroshye, kubona abantu nyine ndumva interview twagiranye kenshi nakubwiraga ko mu bintu nkunda kubona abantu benshi, kubona abana benshi banyuranyuranamo bakina ibintu nk'ibyo. Rero hano nasanze bitandukanye, no mu muziki nabwo biba bitandukanye, kubera yuko nk'iyo uri gutegura nka video z'indirimbo, ba bantu washoboraga kubona muri Afurika hano biba bitandukanye, biba bisaba rero kwiga ubundi buryo bushyashya. Ubu ngubu rero niyo nzira turimo kugira ngo noneho dukomeze umuziki wacu, kandi turabona inzira uko itangiye hano muri Amerika yagana heza cyane. Turashaka kugeza umuziki ku rwego mpuzamahanga kandi byaratangiye. Uvuga ko uri ako kantu k'ubudasa hagati ya Afrika no ngaha anye abantu batandukanye, wari umuntu ukunda kwibera mu bantu nk'uko ubivuze, hanyuma n'ubuzima watanguye mu gihe uri mu bundi buzima. Urazi ko kera mu biganiro twakorana bya nyuma byose baguma bakubaza Clarisse nta fiance nta ubunye urubatse ubu urubatse usi umushinga ntahe munakorana imigambi itandukanye. Ivyo byo ubona ari urugendo goroshe nk'umufasoni w'umunyafrika gufatanya urugo ukarukorera mu mahanga ugakora n'umuziki? Ni urugendo rworoshye ndetse cyane kuri ngewe, kuko navuga ngo uko byamvunaga mbere ubu ngubu siko bikimvuna, nubwo nyine aribwo mfite n'izindi nshingano z'urugo, kubera yuko umutware wanjye ni umuntu unyitaho cyane, ni umuntu reka ntashiduka muvuze imitoma kandi turi mu kiganiro, ariko ni umuntu unyitaho cyane, ni umuntu ukunda yuko ntera imbere, akaba arajwe ishinga no kubona ubu butumwa bugera kure, kubera ko tubifata nka misiyo y'umuryango. Kuva nanatangira tukimenyana, ntanatangira umuziki yarabikunze cyane, kuko ndumva narabwiye ko twamenyaniye mu bintu bya music, nawe yateguraga bigamije gufasha urubyiruko kumenya umurage w'abakurambere bakoze neza. Ubwo rero ni umuntu nawe ufite iyo misiyo yo kubona sosiyete irushaho kuba nziza cyane binyuze mu muziki mwiza, umuziki utari uwo kuririmba inzoga n'ubusambanyi gusa byogeye byahawe intebe, ahubwo umuziki ushobora kugira ikintu wungura umuntu ejo n'ejo bundi ukazumva nyuma y'imyaka ingahe ukazumva. Rero ntabwo bingora cyane
nubwo nyine hari izindi nshingano z'urugo kubera yuko ntagarikiwe n'ingwe. mu kirundi baca bavuga ngo kandi ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Hariho abatandukanye bakomeje kuvuga bagusaba cyane cyane ku ruhande rw'abatwumva bari mu Burundi bati Clarisse turafise abaririmbyi b'abarundi twifuza ko tuzobumva hamwe. Twumvise ubuntu harimo abarundi b'abatimbo ariko abo nabo bagifise inyota yuko baha indirimbo uri kumwe n'abahanzi batandukanye b'u Burundi. Hari ico uri kurategura kuri bo? Ivyo bagusavye uzobishikana umunsi uri izina? Ntabwo nabahakanira rwose, nibyo birashoboka cyane kubera ko nkuko nabikubwiye turi gutegura gukora umuziki wagutse ndetse cyane cyane kurusha uko byari biri imbere, kurusha mu Rwanda, nkiukorera mu Rwanda. Ubu ngubu rero muri gahunda dufite, ubu ngubu turi kubanza gusohora ibihangano dufite, kwimenyekanisha cyangwa se kwegera sosiyete y'inaha ndetse n'abandi, ariko mu minsi iri imbere tugatangira noneho gukorana indirimbo n'abandi bahanzi batandukanye. Hari n'abinaha twatangiye kuvugana. Ubwo rero ntabwo ari igitangaza cy'uko abarundi bene wacu, basaza bacu, bashiki bacu tutakorana rwose. Ngira ngo rero abakomeje kubibaza baratomokewe. Hagati aho bakunze b'Ijwi ry'Amerika muri ko muratwumva, Ijwi ry'Amerika mu ndwi ihera ryagendeye Clarisse Karasira muri Maine. Video yiwe iracatunganywa, tubararikiye ko ni muri ino ndwi muzoja ku mbuga ngurukana bumenyi zacu kugira ngo mushobore kuraba we ubwiwe mu mafoto no mu mavideo hamwe n'ikiganiro cihariye yahaye Ijwi ry'Amerika ryari ryamugendeye muri Maine. Turafise Elias ndi kumwe nayo. Elias, sindakubeshe izina nindi kumwe nayo. Elias. Umwiriwe? Uri hehe uratwumva? Ni Elias ndi kumwe nayo canke ndi kumwe nawe? Ndi kumwe nayo. Ndi kumwe nayo. Nuko herega Elias we? Ego namahoro, jewe ndi mu Burundi mu ntara ya Kayanza muri komine Kabarore. Kayanza muvuga maki? Ego ndi kumwe nayo. Akabazo kawe kwa Clarisse Karasira twagutumiriye? Jewe ntabwo ari nta kibazo, ahubwo ni nk'intererano nashatse gutanga cyane no gukenguruka. Kuri kiriya cyiyumviro yagize cyo gufasha ziriya mpunzi zo muri Ukraine. Ni kuvuga bandanye uvuga turakumva. Muri Ukraine biriya bintu biriko birahaba, iyo turabye ku ma WhatsApp tubona ari ibintu bibabaje cyane. Nicyo gituma twomushimira ku kuntu yateguye kiriya kiganiro kugira ngo tufashe ziriya mpunzi, kuko ziriya mpunzi zibayeho nabi cyane. Uravye ukuntu biriko biragenda, ni ukuri birababaje biriya bintu. Kubona agize icyiyumviro cyo kugira ngo atoze intererano yo kugira ngo afashe ziriya mpunzi, ni ukuri umuntu wese yoba ashoboye yofasha, birahimbaye cyane. Kandi novuga ko abaye uwa mbere mu baririmbyi basanzwe baririmba ku isi b'abanyafurika cyangwa bo mu karere k'ibiyaga binini bashoboye kugira kiriya cyiyumviro kugira ngo bafashe ziriya mpunzi kweli. Umuntu rero yokenguruka, ni ukuri birahimbaye cyane. Jewe intererano yanje yariyo kuko nta kibazo nobona mfata, ubwo no kumushimira rwose abandanya agira uwo mutima w'urukundo yatanguranye kugira. Ibyo bintu ni ukuri turamushimiye cyane rwose. Ni ukuri murakoze cyane, ndi kumwe nayo, ariko abarundi n'abana beza koko. Elias, urakoze ugira umunsi mwiza, aragushimiye. Murakoze namwe mubandanye kugira umunsi mwiza muri Washington muri Amerika. Urakoze. Clarisse we ari muri Maine mugabo sikure. Urakoze. Yego. Pacifique nawe we uratwumva? Uratwumva ga Pacifique? Yego cyane ndabumva. Uherereye he? Yemerereye mu mujyi wa Nairobi muri Kenya. Nairobi muvuga maki? Nairobi kweri turashimira ntitwitonga. Makavura kari kamaze iminsi kabuze no munsi w'ijoro karaye karago.
twagutumiriye rero Clarisse Karasira, ijambo ni gwawe. Eko tena nabonye mbona Clarisse Karasira yuko waje igiteramo cyo kugira afashe impunzi z'abanyikirene. Kuko anje novuga yuko yagize icyumviro cyiza kandi bihimbaye cyane kubera ubuzima bw'impunzi ubuzima bworoshe cyane. Ndahunga ariko nubwo ndi ngaha muri Nairobi yego najye ntahunze ariko ndiko ndaraba kandi ukumenga ubuzima ntibworoshe ku muntu aba ari mu gihugu kitari cy'ibihigo. Rero kwa bijya navyo abantu baba bahunze naho urumva uko ari ibintu byatari cyane abafite ubuzima bubi cyane. Rero kuba yiyumviriye kugira giteramo kugira amahera azovamwo ayafashishe impunzi zabaye cyane yagize igikorwa cyiza cyane. nkasa n'ugutera intege nongera mvuga ati ahubwo n'abandi baririmbyi barakwiye kujya hamwe bakaraba bagakora ibiteramo amahera baronse bakayafashisha izindi mpunzi ziriya gusa ziri hariya hirya ntara yo muri Amerika. Hariho n'izindi zigowe zaba ziri muri Polonye ziri mu bindi bihugu bitandukanye ziragowe rwose kubera ziri mu bihugu bitari iwawe ntuburi kurakora ubuzima ntibuba bworoshye cyane. Urakoze Pacifique ngaho Nairobi muri Kenya, ngira ngo Clarisse yumvise ubutumwa umuhaye bwo kumutera intege. Uko murakoze namwe. Urakoze ugira umunsi mwiza Nairobi. Clarisse uraza kutwihanganira kubera ko kuri Facebook niho hari ubutumwa, haraba abo duhamagara ugasanga bashimye kugaruka ku vya Ukraine nubwo turi mu gice ca kabiri c'ikiganiro ntituza kubabuza kubivuga ariko twe turabandanya n'ibibazo vyacu ku buhanzi bwawe. Fondation Clarisse Karasira naho igezehe vyifashe gute vyayo? nk'uko nabikubwiye ariko kiriya kiganiro ntabwo kirasohoka ubu nacyo bazakibona nk'uko wabivuze. Biriya bikorwa najyaga nkora byo gufasha abana twaje kurusha ku buryo tubyongera imbaraga mpuye n'umutware wanjye kugira ngo duhuze vision imwe kandi noneho yagutse, noneho dushaka kubikora mu buryo bugari bwo gufasha abajene, noneho atari abana bakiri batoya cyane, abajene kubaha education mu buryo tuzashobora mu bushobozi bukeya bwacu gahoro gahoro. Twihaye intego yuko mu buzima bwacu mu mibereho yacu yose dushobora nibura tuzarangiza kwishyurira abanyeshuri 10,000 kwiga. Kubera iki? Kuva 2016 urumva nanjye nari nyiri mutoya nyine segonderi nibwo nahise ninjira muri media, nagendaga mpura n'abana benshi bo ku muhanda babaye, bikambabaza cyane. Nava kuri mikoro nkajya kubashaka nkajya kureba imibereho yabo. Hari nabo nk'iriya nkambi y'impunzi ya Gihembe yo muri Gicumbi aho nakoraga, hari abana benshi twakundaga guhura bameze nabi baho, nkumva nshaka gukora ikintu gishobora gufasha abana b'u Rwanda, ariko nyine hari ukuntu biba bigoye wenda nawe utariyubaka utarabona ubushobozi. Rero nyuma na gato narabaye n'umuhanzi narabitangira kubikora, ariko ugasanga ni ikintu gisaba presence, gisaba kuba umuntu ahari cyane, kandi nk'ubu ngubu ntabwo mari. Abana batoya kubitaho bisaba imbaraga nyinshi cyane kuba uhari cyane, kandi ugasanga wenda bamwe ntabwo n'umusaruro wabo uragora cyane bitewe n'imikoranire n'ababyeyi n'ubukene n'ibindi bibazo. Rero nagejeje gufasha uko nari nshoboye kose. Ndumva mu minsi iri imbere nshobora kuzatangaza cyangwa se kuzagaragaza neza uburyo kiriya gikorwa ingaruka cyagize nziza n'uburyo nyine cyarangiye twagifunze. Hanyuma noneho ubu tugatangira icyo cyitwa DAEF, kimeze nk'ikigega cyo gufasha abajene kwiga, kubera ko twizera yuko education cyane cyane ku bantu b'abajene bafite ubushobozi bukeya baho ngaho iwacu ari ikintu gishobora nibura kudufasha kugera kuri sosiyete nziza. Bibiliya iravuga ngo nimumenya kumenya nibwo bizaba batura kumenya ukuri. Iyo abantu nyine batabonye uburyo bamenya nyine bakaguma mu mwijima wo kutamenya,
bituma hari ibintu byinshi bitagerwaho nka sosiyete. Rero sosiyete yacu nigira abajene benshi bize badahura n'imbogamizi zo kubura amafaranga yo kwishyura, badahura n'imbogamizi zo kubura ibikoresho byo kujyana ku ishuri, tuzagira sosiyete nziza. murakoze cyane. Turafise Jean Claude kundi murongo wa telefone. Obede nawe turazi ko tugufise, ugumeho muga tubanze twakire Jean Claude kuko niwe yagutanguriye. Jean Claude, ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Uherereye ga Jean Claude? Mberereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Kigali muvuga make? Ni amahoro rwose. Twabatumiriye Clarisse Karasira. Muri kumwe ku murongo wa telefone, utubazo canke intererano ku bitandukanye. Mbere byose mubanze mu muntahirize mu musuhuze rwose. Dukunda indirimbo ze cyane, ni umuhanzi mwiza cyane, ahanga ku buzima, turamukunda. Icyo gitekerezo rero ni cyiza cyane, turagishima kuko mu buzima buriya gutanga ntabwo ari ubwinshi bw'ibyo ufite, ahubwo gutanga ni umutima. Halo? Ariko arakumva Jean Claude bandanye. Turamushimiye rwose, nakomereza aho ngaho. Gutanga ni umutima, kandi rwose uwo mutima yagize wo kumva ko ashobora kugoboka abababaye. Ibyo ni ibintu byiza cyane rwose, tumuteye ingabo mu bitugu rwose, nakomereza aho ngaho. Kandi n'abandi bantu bitanavuze ngo wenda n'ufite ubushobozi buhanitse buhambaye, n'abandi bantu baba mu Rwanda, yaba mu biyaga bigari, yaba muri Amerika, bose bakomeza uwo mutima w'ubutwari, umutima wo kuzirikana abababaye, umutima wo kuzirikana abanyantege nkeya, kuko iyi si dutuye muri ibi bihe birasa nk'aho abantu bihugiyeho cyane, birasa nk'aho abantu badashaka kugaragara bafasha baciye bugufiya, kandi nicyo kintu izo mbaraga zirakenewe muri ibi bihe turimo. Murakoze cyane. Urakoze. Clarisse, wumvise ubutumwa bwa Jean Claude? Ndabwumvise, ndanabukunze cyane Jean Claude, ndagushimiye cyane. Icyo ni ikintu gikomeye cy'uko abantu tudakwiye kwirebaho cyane, kuko muri iki gihe buri wese arakurura ashaka kwigwizaho ibintu nka biliyari, abandi bari kwicwa n'inzara, abandi bameze nabi. Icyo kintu rwose tukirwanya. Arakoze cyane kwibutsabanira ku mutima. Obede, ikaze ku ijwi ry'Amerika. Uno munsi muri Murisanga turi kumwe na Clarisse Karasira. Akabazo, intererano kuri we. Yego, murakoze cyane, mbanje kumuramutsa. Arakumva. Uherereye hega Obede? Ubu tuvugana ndi Nairobi, Kenya. Abakunzi b'ijwi ry'Amerika i Nairobi turabahaye mwiriwe muri benshi muhadukurikira muri Muri. Yego. Akabazo kawe rero canke intererano kwa Karasira? Ego, ni akabazo kandi n'intererano. Turakunda indirimbo ziwe, nsanzwe mva mu Burundi. Turakunda indirimbo ziwe, ziratwubaka, ariko arakoresha ikinyarwanda kiba gikomeye cyane, kiba umenga kirimwo, kiba gikomeye kitumvikana, sinzi ko yodahindura akaza aradusobanurira. Hanyuma ku bijyanye nawe n'igiteramo agiye kudokora kikadofasha impunzi zabo muri Ukraine, aho yagize neza, yumviriye neza, kandi abaye umuhanzi akomeye cyane, abaye umuhanzi yerekanye ko afite urukundo, kuko hari abahanzi bakomeye cyane banamusumbya gukomera, banamusumbya kumenyekana, ariko batariyumvira gukora icyo kintu. Abaye umuntu wa mbere manje kumushimira kuri icyo kintu. Hanyuma hariho indirimbo ziwe kwe akwiye kuzarazidusobanurira, kugira ngo natwe naho je mvuga ikirundi ntavuga ikinyarwanda, ariko ikinyarwanda nza ndacyumva, harimo amajambo menshi numva, mugabo haba hariho amajambo akoresha abagumye. Hanyuma rero nkaba ndamushimiye abandanya akora utwo twigoro, bazi ko bimutwara uburyo bwinshi, akemera kwihebera basaza we, bakuru we, abo bandi batoyi biwe, kubera ko urabona ko bahuye n'ibibazo bikomeye. Ageze umutima woroshe udakomeye. Imana imuhezagire, imubandanize, kandi ibyo ataroranirwa muri icyo giteramo agomba gukora. Urakoze. Nibyo nashaka kuvuga.
Clarisse Obed arafise ikibazo akagira n'interano wavyumvise amajambo akubwiye n'imihezagira guhaye ariko aka kabazo kiwe yuko ikinyarwanda hari abarundi batacumva neza. Obed mbere na mbere Imana ibaha umugisha kuri izo ntwererano niko mubivuga. Yego intererano. Ariko ikinyarwanda buriya mba numva kidakomeye. Bon wenda niba harimo ibikomeye nzajya tugerageza kubisobanura ariko umenga n'ikirundi kitoroha umuntu nkanje w'umunyarwanda. Ururimi umuntu hari igihe rumugora. Ariko hari ngira ngo iyo umuntu agiye kumviriza aratahura buriya abarundi n'abanyarwanda si byinshi dutandukaniye ko kera bavuga ngo ni n'urundi Rwanda no kuvuga ko byinshi turavyumvikanako. Ego hama turafise na Joyce Belize Sid turahevye turaronka umukobwa mu kiganiro canke umupfasoni. Beli uratwumva? Belize wowe rero ubaye muri mwiriwe Beli uri he? Ndi mu Rwanda. Amaja Nyarugenge. Belize tugukomera amashi kubera ko mu kiganiro muri isanga ntituronka abakobwa n'abagore baduhamagara sinzi ko ari Clarisse agukogose sinzi ngene bigenze ariko turagushimiye cyane kubona uje mu kiganiro cacu sinzi gituma batatu bahamagara canke bataduha nimero ngo tubahamagare kandi turadukeneye amajwi yanyu. Tugukomeye amashi kandi uciye uba ico twita uri hejuru mu batwumvije bakanaturungikira nimero ngo tuguhamagare. Tuagutumire rero Clarisse akabazo n'intererano kuri we. Clarisse rero mbere y'byose ndagusuhuza urumva ntabwo nari kureka gukurikira ikiganiro kubera ko ndamukunda cyane abonye umutware we yabipostinze ariko mbanza kugira ngo ni ibintu nyine bisaba kuri ariko mbonye mu kanya mumamagengera ngo gikorota murakoze cyane murakoze cyane ni ukuri iki gikorwa mwakoze cyo kuduhuza mu Clarisse ni igikorwa cyiza cyane kuko nanjye ndabikunda ibintu bisanzwe bifata nka rero mudo wanjye kuko Belize umbabarire gatonya ndagucire mu ijambo cubandanya kubera ko sindi ko ndakumva neza kandi bisigura ko nabandi je ntakumva nabandi ntibakumva neza nimba uri muri haut-parleur uvane muri haut-parleur uvuge cyane kandi uvane telefone muri haut-parleur uyegeretse. Bikuvuga ariko nagiri haut-parleur ubu ni sawa ndakumva neza nabandi barakumva neza. Ndikuvuga nari kuvuga ngo ntabwo nareka gukurikira Clarisse Karasira kuko ndamukunda cyane ari mu bahanzi nyine nkunda ku isi ku rwego rw'isi nyine urumva niwe muhanzi wa mbere imbere ndamukunda cyane anera imbaraga ibitekerezo byiwe aratwubaka hari ibintu bizo gupostinga nkunda kumukurikirana cyane kuri Facebook ndavuga ngo abagore nyine ni abakogoto batanishwa namupaka ibyo ndabikunda cyane kuko nanjye hari inzu zifite rero iyo ndebye ukuntu ari kunkomeza birankomeza cyane n'imbaraga umva rero ndamukunda kuba nahakurikiye kuri murakoze kunkomera amashyi ariko nawe ndeba bakomeye kuko igikorwa cyiza nakoze cyo kuduhamagara umva Clarisse Karasira ntabwo nabuze opportunity nyine y'ukuntu twamenyana pe naramwandikiye kuri Facebook ariko nagaransubiza ariko no kubisengera ni umunsi ndazansubize kuko nimba ari umuntu njya nsengera nawe arimo kuko nifuza ko yaba umuntu wo kuzigura. Beli urahari? Rero byose abantu bakumva nyine bavuga ko ari byiza rero ko icyo ngicyo umuhanzi kandi zamukomeze kandi Clarisse Karasira ndabizi kuri kumva ndabizi ko Imana izakugeza ahantu kure cyane wowe udatekereza ndagukunda nkunda nyine nk'uko uri role model wigiraho kuzafasha abandi wigiraho nyine kwigira wigiraho gutekereza Mana we ndi kumva ari n'inzozi kuba
nyine uri kunyumva ndi kubivuga icyo nakubwira cyo kuhaje z'agacikirizo kuri we hari ibintu ajya ashyira kuri Facebook hari akafoto yigeze gushyira kuri Facebook kera ariko nyine ngo ni akarabo k'Imana rero ni ukuri Clarisse Karasira ni mutoya sibyo nawe wenda nyafite imyaka 22 ariko Clarisse Karasira ni mutoya ariko afite n'intekerezo nziza nyine afite inzozi z'uko igihe kimwe twazahura sinzi niba azagaruka mu Rwanda kuko njya nsenga ngo ubukwe bwanjye azambere marene ariko Clarisse Karasira I love you sinzi nimba Diane yakomera contact ukazamugisha pe kuko urumva ndabisengera ubwo rero iki nicyo gihe wenda Imana yarishimye ko tumenyana haje kandi ndabakunda we na famiye yawe bani izabagure yaba na mama wawe ndamukurikirana na ba sister ba Grace bose ndabakurikira ariko nabuze opportunity yo kubona ubwo rero ko haje nakindi nakubwira abaganda bavuga ngo bambi Imana iguhereze umugisha Beli reka ndaguhe Clarisse abanza kwishuri hanyuma uraza kumusira ugume ku murongo hanyuma Clarisse sinzi cubwira Belize kuko ubutumwa bwiwe bugiyemwe amarangamutima Belize agiye kundiza kandi turi mu kiganiro ariko icyo namubwira Belize Imana iguhe umugisha disi ntabwo nabona ibintu byinshi mubwira icyo akora Imana iguhe umugisha nanjye ndagukunze niba bishoboka niba kuri VOA babona nimero yawe wowe ndabikwemerera rwose nta kibazo nzakuvugisha niba bashobora kumwereka Belize uratwumva muhinga bw'ivyuma dusabe Dieudonné Cubahiro turi kumwe muhinga bw'ivyuma arafata nimero yawe turaza kuguha iya Clarisse hama Clarisse turamuha nimero yawe ko abiguhereye uruhusha nta kibazo tuza kubigirako Clarisse nakaye karirimbo ushaka kwa kugira kwa kapera gatonya imbere ko tuza gusozera kuko uri umukobwa umwana we na karirimbo kiwe na hema kumva kavuga ngo ibihe birahinduka urakoze araza kukaturirimbira yego urakoze cyane Gerard yego namwe murakoze okay ugira umunsi mwiza Beli kandi wakoze kuduhamagara Clarisse urakoze kutuzanira abakobwa turababura muri kino kiganiro nimba mutwumva turakeneye amajwi yanyu ntidushaka kuza turumva ivyumviro by'abagabo n'abasore gusa Dieudonné Cianda yego Gerard uri hehe nawe Koje murakoze kuma umurongo murakoze cyane murakomeye namwe turaho turashima uherereye ga Gerard jewe ndi mu Burundi akabazo kawe kwa Clarisse Karasira usongora kugira ngo turonke umwanya natwe kumusezera me nashaka kumuramutsa ishasha kubaza turakumva turakumva kuko indirimbo ziwe ziraruha umutima ndakunda kubyumviriza nkaruka umutima ndashaka kubaza mera ko we naye postire yiwe agapostinge yuko kuri vewa yuko azofasha abanyayikirene ndashaka kumubaza kuki hari abarundi bagize ingorane abanyarwanda abanyekongo bari mu kajedi Gerard umbabarire turiko turasozera ikiganiro Clarisse yabigarutse ko ariko tugutumire kuza kumviriza kuri wezi 3 akaburungu Radiyoyacu VOA akaburungu.com uja handitse muri Isanga uraza kumva inyishu ya Clarisse Karasira ugira umunsi mwiza ngaho mu Burundi ego Clarisse Karasira turiko turasanga abasozera kino kiganiro Belize hari akaririmbo yagusavye nako tugusavye kudusezerera ko ariko imbere ko kadusezerera ko ubutumwa uhaye abatandukanye muri bino bihe isigeze mu nubwa icyo nababwira ni ubutumwa umunyarwanda mugenzi wanjye witwa Jean Rodier yigize kuvuga muri iki gihe bisaba gushyira hamwe turi mu gihe ikeneye imbaraga za buri wese kugira ngo buri muntu abashe kubaho neza turi mu gihe tudakeneye ko twigwizaho ibintu kugira ngo dukandagire abandi kugira ngo abandi nyine twigire nk'aho abandi ntibindeba birabareba ngewe upfa kuba ameze neza turi mu gihe dukeneye kuza hamwe buri wese imbaraga ze afite buri wese icyo ashoboye gukorera mugenzi we cyiza akaba yagikora turi mu gihe abantu bakeneye
kubwirana amagambo meza atari ibintu bicana. Yego Clarisse turirimbire mu masegonda make gusa kariya karirimbo Belize yadusavye. Reka ndirimbe hagase gato kava ngo uwa hanze ibiriye ye ni ugenga nibyo bi ni utumenyera ibyiza ubahingenga bihe ye ibihe birahinduka. Urakoze cyane Clarisse, wakoze cyane kwitaba muri sanga y'ino munsi. Ejo nitwaguhamagara uzotwitabe. Nta kibazo rwose, namwe mwakoze, Imana wo mu gihe. Urakoze cyane. Dushimiye Dieudonné Cubahiro, twari kumwe mu bihinga bw'ivyuma na ingénieur yamufashije gutunganya amajwi kugira ngo abashikiraho muri ameze neza. Diane Nahazunije nabateguriye nongera ndabashikiriza muri sanga y'ino munsi. Tubararikiye kuzokurikirana mu misi ibiri iri imbere ikiganiro ca video twakoranye na Clarisse Karasira tumugendera muri main, aragaruka ku bitandukanye ariko arakora. Ubwo rero muzoje kuri wa Radiyoyacu mushobore gukurikira ico kiganiro. Hanje turaza kongera saa 12 ku masaha agezweho ijya nino kwisi ngiye mu karere k'ibiyaga bigari ngiye kubategurira mubandanye muryoherwa n'ijwi ry'Amerika mu ndimi zitandukanye. Atakamba ubuti